Pozdrav svima, ovih dana se družim s jednim specijalnim automobilom koji se nalazi tu iza. Radi se o Mercedesu 124 iz 93. godine, kultni model, jako dobro očuvan, ali naravno treba mu jedan detailing paket da to izgleda sve kako treba. Odradit će mu poliranje i unutrašnje čišćenje, tako da ako ste zainteresovani, ostanite za ovaj video i pogledajte transformaciju i rad na ovom Mercedesu. Alo mačak. Pranje započinjem intenzivnim ispiranjem pod krila i kompletnog točka, zatim nanosim jako potentan čistač Frescura Rapidet na taj kompletan dio pod krila i na samu gumu, a na felnu špricam Iron Remover ADBL Vampire Liquid. Poslije toga nanosim sredstvo za predpranje u vidu pjene i ide intenzivno ribanje sa četkama različitih veličina, jednostavno da se dohvati sve što se može, da se ne preskoči ni jedan dio. Iako auto nije u nekom kompletnom sportskom paketu, moram priznati ove AMG felne mu stoje odlično, baš onako imaju karakter tih 90-ih godina, tako da je odlična kombinacija. Nakon sapiranja kompletnog vozila nanosim aktivnu pjenu za predpranje Evocar Pre-Wash. Dok pjena radi svoj posao i nagriza prljavštinu, malim kistovima i četkicama prelazim sve uzane dijelove gdje rukavica kasnije ne može da se zavuče, poput ovog mrežastog grila, oko samih lajsni, oko prozora, ispod kvaka. Često na tim mjestima može da se uhvati mahovina kod automobila koji staje jako dugo, recimo pogotovo na autoplacevima kada se vozilo prodaje godinu i više dana, doslovno se uhvati mahovina koja ne može baš onako spontano da se ispere, mora dobro da se iščetka malim uzanim kistovima. Nakon kontaktnog pranja sa rukavicom na vozilo nanosim ocrnjivač katrana, smola i ljepila, jednostavno upravo da bih uklonio tragove asfalta i katrana koje se nalaze na donjim dijelovima samog vozila, ili recimo smole koja se obično nalazi na haubi, krovu, pogotovo ako parkirate vaše vozilo ispod drveta, često imamo te nasage. Nakon toga nanosim ocrnjivač metalnih čestica. Metalne čestice završene na karoseriji najčešće od samih kočnica, ali također ako živite u nekom gradu gdje imate tramvaje, sva ta metalna prašina od šina također se taloži na vaše vozilo, ili recimo ako ste uvezli automobil iz nekih od skandinavskih zemalja gdje se često koriste gume sa ekserima, također ti metalni opici na kraju završe na samom automobilu, što kasnije stvara problem prilikom poliranja. Nakon hemijske dekontaminacije idemo na fizičku, koristimo glinu da uklonimo još sve te ostatke koji su preživjeli ove prethodne korake, a često ostane dosta toga, tako da obavezan korak još gliniranje vozila. Urađena je kompletna priprema za poliranje, također sam oprao neke dijelove vezane za unutrašnjost tipa uvale vrata i pojaseve i sada prelazimo kompletno na unutrašnjost i započinjem sa čišćenjem sjedišta. Na šine nanosim univerzalni čistač Kohemije Green Star, zatim četkicama sve dobro ribam. Za sam kraj koristim paročistač da dodatno otopim sve masnoće koje se nalaze tu, da dobro izbijem iz tih skrivenih džepova i naravno sve dobro saperim.
Tkaninu sam prvo dobro usisao na suho, onda idem na samo ribanje. Prvo kvasim sa običnom vodom i onda nanosim čistač za tkanine Kohemije Polstar u rastvoru 1:10. Idem onda sa intenzivnim ribanjem, ako je negdje potrebno ubacujem i paročistač i za kraj dobra ekstrakcija. Moram da pohvalim ovu tkaninu koja nakon 33 godine izgleda mnogo bolje nego neka tkanina u modernom Mercedesu. Mercedes je generalno zadnjih godina propao drastično sa kvalitetom, kao i cijela autoindustrija, ali Mercedes nekako pogotovo baš me onako razočarao kada uporedim kakva su vozila nekada pravile, a kakva vozila pravi sad. Voda iz prednjih sjedišta, iako na prvu ne djeluje prljava, pogledajte, znači ovo je doslovno crno. Za čišćenje unutrašnjih plastika također koristim Kohemije Green Star u rastvoru 1:10 i u ovom slučaju mikrofiber skraber. Dobro izribam površinu, vlažnom krpom pokupijem prljavštinu, zatim suhom posušim i eventualno koristim kompresor za brže sušenje. Glavna i osnovna stvar za čišćenje ventilacionih otvora jesu dobri živci, zato što stvarno morate da se posvetite da bi ih očistili kako treba. Prvo koristim jednu četkicu sa dugim vlaknima koja se mogu zavući daleko unutra, zatim koristim četkicu za zube, onda koristim štapić koji gura maksimalno do kraja i onda uz kombinaciju koristim kompresor i paročistač da bi to bilo kako treba. Ovo je situacija ispod poda sa vozačeve strane, znači ovaj dio poda se doslovno vadi poput neke patosnice, tako da naravno to smo klonili da vidite koliko je sada tu pijeska ispod sa oba ova dijela i da to nismo izvadili, to bi sve tako ostalo, ali naravno mi to vadimo, tako da ćemo sve to da riješimo i usisamo, a čisto da vam pokažem i sam taj dio, znači doslovno kao neka velika patosnica, samo što odozdo. Imam naravno dosta te izolacione spužve. Ovo je isti dio poda samo sa suvozačeve strane i prvo se radi jedno intenzivno usisavanje na suho, ako je potrebno i četkom na suho iščetkajte ili tornadorom izbijajte prašinu, trunje, pijesak, šta god se nalazilo u patosnici ili podu u ovom slučaju, koristite neke od tih stvari, također može pomoći i bušilica, odnosno četka na bušilici da izbijete taj pijesak. Ovdje nije bilo toliko pijeska, tako da sam dosta toga mogao u suštini samo sa usisivačem da riješim.
Prešao sam na ribanje, koristim Koch Chemie Polestar u rastvor 1:10, natapam kompletnu patosnicu, odnosno dio poda i onda četkom na bušilici dobro sve izribam. Naravno, nakon toga slijedi intenzivna ekstrakcija i ispiranje. Sa obe strane pod je sređen na maksimum. Naravno, bit će tu još jedno finalno usisavanje i još neke sitnice da se riješe, ali u globalu je ovo sređeno, tako da sada idem na čišćenje samih vrata, pa onda dalje. Ovo je situacija nakon sređivanja, pod izriban, ekstrahovan, tu dole smo sve očistili, izvukli koliko se moglo, znači papučice, tu okolo je bilo pijeska, sada ovdje je bilo isto jako dosta pijeska, ja sam izvukao koliko sam mogao, neću da puno nešto kvasim, zato što tu imamo dosta ovih žice i konekcije i vjerujem da je to osjetljivo. Ipak se radi o jako starom automobilu, tako da sam probao na suho koliko sam mogao, malo sam suptilno kvasio uz pomoć pare, ali ne mogu previše u dubinu da odem, ali opet dosta toga se izvuklo. Ovo gore ostalo sve očišćeno, riješeno, tako da ovo sada izgleda odlično. Ovo je situacija na haubi. Trudit ćemo se da ne skidamo previše laka, zato što je većina dijelova na samom automobilu, znači fabrički lak, tako da ne želim da previše skidamo, a opet trebamo određene stvari da sredimo. Najveći problem jesu neki pokušaj popunjavanja ogrebotina poput ovoga ovdje, ali na drugim dijelovima oni nisu završili ni blizu, da kažem, uspješno. Evo recimo ovdje neko je sigurno isto popunjavao i progulio je sam lak. Ovdje imamo tragove brušenja. Na šiberu ovdje također proguljen, spaljen lak do kraja. Isto je neki pokušaj popunjavanja bio sigurno. Onda sekunda ovdje isto na gepeku nazad. Znači nije stručno rađeno, pokušavalo se da saniraju neke ogrebotine i napravili su samo ogromnu štetu koja je sada 10 puta gora i ovo se nažalost ne može popraviti osim farbanjem. Tako da na te neke stvari nećemo toliko gledati. Ovo je stanje gepeka. Isto jako loše. Taj tu panel je ok, međutim najveći je problem. Ovdje imamo tragove ljepila. Kada se ova lajsna lijepila, majstorima to iscurilo, tako da ne izgleda baš najljepše, pa vidjet ćemo koliko ćemo moći tog super lijepka da uklonimo. Započinjem poliranje, radit ćemo dva prelaza. Za prvi grubi prelaz sam izabrao Koch Chemie H902 pastu i Meguiar's mikrofiber disk. To mi se pokazala kao najbolja kombinacija za kat i adekvatan finish, zato što je lak onako čudne strukture, ponaša se i kao mekani lak i kao tvrdi, dosta se mrlja, dosta je ljepljiv. Da sam išao sa nekom jačom kombinacijom, bilo bi mnogo teško zaraditi. Također sam ovdje imao probleme prilikom brisanja paste, bez alkohola bukvalno ne može da se obriše ni najmanja količina paste, tako da sam ostao pri ovoj kombinaciji jer mi se pokazalo kao najbolja solucija. Na maloj mašini također koristim istu kombinaciju diska i paste, samo sa njom prelazim sve ove ivice koje ne mogu da se pređu sa velikom mašinom, ovi izvijeni dijelovi, uvale, dakle to sve prelazim sa malom mašinom.
Oko ovih prozora imamo okvire koji su lakirani, naravno to ne smijemo da preskočimo. Za njihovo poliranje koristim nano mašinu i Evokar mikrofiber pad, pošto Meguiar's ne pravi ove male nano padove, a koristim također istu Koch pastu. Također ne smijemo zaboraviti prostor ispod kvaka koji se najbolje polira ako se kvake uklone, zato koristim rotacionu mašinu i mali pad od 50 mm sa tvrdom spužvom od Chemical Worksa. Spužva mi se pokazalo u ovom slučaju mnogo bolja od mikrofibera zato što se lakše oblikuje prema ovom udubljenom dijelu. Na gepeku sam trakom podijelio jednu sekciju čisto da vam mogu pokazati razliku između poliranog i nepoliranog dijela. Također koristim Koch pastu, ali umjesto Meguiar's mikrofiber diska u ovom slučaju koristim Rupes plavu vunu za ekscentričnu mašinu. Odradit ćemo jedan ciklus poliranja, odmastiti alkoholom i onda idemo na naredni korak. Za finish koristim Rupe žutu spužu i CarPro Reflect ultra finu pastu, naravno na mnogo manjoj brzini nego za kat i sa manjim pritiskom, tako da izvučemo maksimalan sjaj i čistoću laka. Razlike su više nego očigledne, dio koji je poliran stvarno je punom sjaju, maksimalno čist, dok nepolirani dio ima dosta vrtložastih ogrebotina, dosta mrežica, dosta izolovanih dubokih ogrebotina. Na ovom poliranom dijelu ostale su samo neke fleke koje su nagrezle previše duboko u samu bazu laka, ali ostalo sve izgleda stvarno jako dobro i uredno. Nisam zaboravio plastične dijelove na vratima, iako na prvu izgledaju kao da se ne mogu polirati, kao da je mat površina, nakon poliranja su dobilo na svoj pravi fabrički izgled, maksimalan sjaj, maksimalna čistoća, stvarno ogromna razlika. Ostatak auta također završavam sa finom kombinacijom Rupe žuta spužva i CarPro Reflect fina pasta. Auto je ispalo odlično, sjaj je na maksimumu, ispod kvaka naravno odlično, skidali smo sve, polirali ispod, stubovi također, zadnja vrata odlična. Ovaj dio ko same lajsnije gdje je ovo ljepilo iscurilo, nažalost ne može bolje, to je neki maksimum koji sam mogao izvući. Malo sam skidao i to ljepilo koliko se moglo, ali ovo je baš teško da se skine, kao neko sekundarno ljepilo, jako tvrdo, ne pomažu hemikale, znači doslovno samo mehanički može da se ukloni, a to nije baš najsigurniji način u ovom slučaju na ovom samom laku auta. Gepek isto odlično, tu izgleda bomba. Sa ove strane isto, sve čisto, sve blistavo. Koliko smo mogli da uklonimo, a da sačuvamo integritet samog fabričkog laka, to smo sve i odradili. Znači izgleda vrhunski. Na krovu isto bila ovdje jako užasna fleka, užasna parnica. To smo sve riješili. Hauba isto. Znači sada izgleda odlično. Jedina stvar koja se desila na haubi jeste
ove ovdje dvije fleke od ptičjeg izmeta. Sada se vide čak malo više nego prije samog poliranja, zato što smo uklonili taj mrtvi lak koji se nalazio iznad njih, tako da su one sada malo došle do izražaja. To je ono, ajmo reći, bilo neplanski, ali to je ono najviše što se može postići sa ovim fabričkim lakom. Ova parnica ovdje, ona isto bila jako vidljiva, naravno nismo mogli da uklonimo do kraja, ali bilo je tu dosta viška farbe od tog nekog pokušaja popunjavanja. Taj višak smo uklonili, tako da je sada mnogo manje upadljiva. Izgleda ljepša, ali naravno nije mogla da se riješi do kraja. Inače bi progorili i mi je lako ovdje da smo išli dalje poput ovih ostalih pokušaja koji su bili na ostatku vozila. Auto je ispalo jako dobro. Sačuvali smo fabrički lak koliko smo mogli, a opet smo vratili sjaj, uklonili ogrebotine, dobio je lak tu dubinu, tako da stvarno sada izgleda jako dobro. Ja sam prezadovoljan kako je sve ispalo i ove dole plastike smo isto ispolirali, same pragove, iako nisu baš ona najsjajnija površina, dosta smo ih iščistili tako da izgledaju mnogo ljepše. Ove felne su mi isto baš onako dobre, odlično su legle na ovu 190, odnosno 124. Auto izgleda kao bombonica. Unutrašnjost isto sređena na maksimum. Proćemo sa vozačeve strane da vidimo sve. Kažem, nije bilo toliko zapuštena, ali opet kada sam izvukao sjedišta, voda je bila doslovno crna. Također i krpe nakon brisanja svih ovih plastika i površina bile su očajno prljave. Nije izgledalo prljavo na prvu, ali naravno ipak je vozilo staro 30 i kusur godina. Trebao mu je jedan adekvatan tretman da to ispadne sve kako treba. To bi bilo to za ovaj današnji video. Završili smo ovaj projekat Mercedesa. Ispao je stvarno odlično, ja sam prezadovoljan rezultatom. Nadam se da će se i klijentu to sve svidjeti. Naravno, ako vam se sviđa ovaj sadržaj, podržite rad našeg kanala, pretplatite se, ostavite komentar. Hvala vam puno za gledanje i vidimo se naredni put. Veliki pozdrav!